isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amaylin, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan Amaylin. Naawisakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak tupulos malipatan. Naunday mat a panawon ti panaguray ming agasawa sakbay ang naaddaan kami iti anak. Isu nga idinagsikugak talaga ang nagananad ken inay aywanak daytoy agingga ang nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawenen iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldaw, ngam nakailad ka pa ilaang dita bakay. Apay, agan ano ka? Apay, adarikrik na. Diyak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagdagsan ti bagi kadyak mauawatan. Kasla da kayat ko akanan. Ngamtsak mat amunan niya. Ay sos, amangan mo't nawaginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayat, agrobot ka takuyugan ka mapanagpa-check up. Iti kasta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya ta mo ta ngay bakit? Iso nga ron ako na mapantag pa-check up. Iti kasta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawan lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kayat ngagbalinan at duha ti anak ta. Winang, ay nagsasarunod amat launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit? Inton kon gumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta amadantay ta na. Isorumbang na lang nga pagyamanan ta. Nupudno nga aginaw ka manay. Ay, apula kay. Agreeing ka man na. Uy, Roger. Napay ka diya. Inka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapag gatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, natura sa na bakit? Alas 4 na iti parbangon. Parbangon gaya man. Uy, nalaing kaalaw na ni baby. Kaasi mo tasangit ti jay. Mabit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka din. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa, man. Oops. Bakit? Apa yan lakay? Nagpara tayo anak ta! Anya? Atoy, bakit? Dapat ako. Riklahan. Kasta ko na bara na ako. Alala! Diyos ko! Nagbara nga paiso ti anak talakay! Bakit lang? Tamang laki ti pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni di hospital ti anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot ti anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklon ti kastoy na pasama kiti anak ta.
Gusto na bakit? Di ka nagladingit. Ang mga niya pa iti mapasamakin ka. Laglagi pong aginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga na napinpinta sa plano ti Diyos para iti anak pa pa. Mala, gusto na. Agkalma ka kumalaan. Pangasin. Ay na, lalaki man nagtimpas kayo mo, bakit? Uy, nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan taken ko na. Panagalan ta iti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo? Talaga napintas dinaga na Joshua. Ngamin, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga anak ta. Awan ba kayo? Napuhul daw kinalok magdanak ta. Iso bagay na launa itinaga na Joshua. Wala ang titawan ni Joshua nga masikog ka man ang anak kaw. Ay, hawan nga ron nanang. Gusto matkit di Tapno mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wan matkit di nanang. Napayag matapanawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasarun humala nga rod. Wan nga ron nanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos, tibiyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay tibiyag, day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw, ad-ado may taparabor tinaawat yaw. Uwan nanang, nasakit man, ngam naskan nga aklunikon, ti maipapan iti day di Clarence. Ay rumbang na laang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan, no isupay laang ti pampanunutam. Ay na, rabiin lakay, hanggang maging gaita. Awan pa'y lang jay anak ta. Ay, kitawagan mo na ba kayo? Di namot nga rin sungsung-batan ti awak ko. Orayam labiitan. Ang mga paawi dun na dyan. Ay na, matandanaga na katalagan lakay. Amang anya man ti mapasamag kan ko na. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahan ka dila, ang tirik ng bakan. Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak? Aging gaadyak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, tasyak ti mga awakin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Dahito yan ti kanayon nga ibagagkin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang arod anak ko. Unay kayo laki tinay mami. Adayod bagis. Di kay ka di matanagan. Kasgas lang na tinalakam ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamak kan ka, Joshua. Manipot ita. Di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mo usaran day jay ang motor. Ay, sa damabalin mami. Masapol ko tayo siya motor. Sa nabali, tagalan nata kon. Ikari, saan doon na maulit ti pan nakadisgrasya? Nuko nakasaan ang mabalin saan? Pangaasim. Tasaan kumaanatang kanti ulong, Joshua. Para matlaan kan ka dahito yung aramete. Oh, apay kasta tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay.
Nasakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo. Asino ati ko na mapagsakitan tinakam mo. Jay anak ta ah. Ni Joshua ka di tidakda ka matang. Sino pa'y kumangay? Maguray ka man. Maguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man ah. Kasano? Kat ibagbaga nakit din nga OA ak ka no. Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunla kay. Madanagan naklaang mo't ken kwa na. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik nak iso na sakit tinakam ko. Oo, na ikalaki din ay bakay. Bayam ka dilat pang aminin di anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kwa na. No apay mo't ngamin ngayon gatangan pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, tapalagi paktuman ni Joshua. May papaniti panagmaneho na. Nicole! Apay ka di, Mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, Mami. Anya? Sa dino tinapanan na? Sabado mo tita. Diyak mo, Basta nakitak matarimwar itay. Ay, naglukon day at tao. Di pa'y nagpakpakada mo't. Gumurgura ngamin kada kayo, Mami. Anya? Apay ka no? Taingdulin yung mat ngamin titulbag ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kasero mo't ngamin, jay kapsat mo. Idandanag ko lang mat, maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso nga indulin ko mat, titulbag ti motor na. Saan mat siguron itata napadasan ng tinadisgrasya, Mami? Basta ka na yun yung tulatan na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Apay man ay bakit? Makapagigtot ka nga. Inaram ka di titulbag ti motor, jay silad ta. Saan man? Awan ti dalalak. Yakto pa mo no sa dinutin ng idolina mi ti day tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Napahimot ngamin ang inlamang mo. Anya nga ita, inlibas na lagi nga rin ti motor. Diyak lang, ba't kaya ta maulit tinapasama kan kuha na lakay? Saan man ngamin aday ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunot mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak iti anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Nuko nagtumot nga minken ka, di ka nagmot-motor. Ngam natang kang tumat ti ulong. Anya nga ita? Dahito yun di pagdandanagag. Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua! Lily! Bakit? Roger, ti anak ta. Sa dino ti ayan ni Joshua. Ay na, at day ti silid na, nakaturugan. Apaya. Takas ti tagtagainap ko lakay. Anya man ang tinay-tagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y iti ti anak ta. Nadigos ka no iti bukod na, Dara. Kapo iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang day tabangan. Lipata mo, pati kat isupa amang purpuribor maran iti panunot mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti pudpud no apyak. Dahi takat numamati ka. No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalapit abanog mo lang dahi tayo tinagmali matrabahom. Iso ang kasta. Nalalala, ituloy takit din ti maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Tasyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinakman rabakin na kasta tamangan dumamati akin ka anak ko. Mamati kayo kaming iti kasta.
may salakan kayo. Ha? Joke. Alala, agtukaw kayo. Tasyak timanggaw tinluto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige manlangan. Nicole! Nicole! Apay ka di, Manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Wen, Manong. Ay, abang mo ni Daddy miti si Ledmi, ha? Wen, Mami. Opa, Maps. Naingimas ti pamigatan tayo ta. Mami. Siyempre, amok nga min a paboritong ti prito a bangus. Iso nga iso tinluto. Ninayunak mo tan itinatang. Sigurado. Adumanin di makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin! Abay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Abay? Anya ti aramidon tayo sa ospital? Intaray ta kano ni Joshua ijay. Anya? Abay? Anya ti napasamag iti anak talakay? Ta kano napasama ka karambulay jayli. Kat nairaman ti anak ta. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Bakit? Manong Joshua. Manong po. Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dita, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon ka! Sibat ni Manong Joshua, Mami. Nicole, anak ko, Bakit? Agtungaw ka. Ang matumbang ka nito. Hindi ko lang. Alalayam ni mami mga agtungaw. Basol mo dito, Roger! Basol mo! Saan ko mami abasol ko met bakit? Hindi mo ko maingat-gatangan iti motor. Saan kumamot pa sa magtikastoy-kan ko, anak? At ay takamanin ako na bakit? Pagrikiyaran ta ka di manin ay tabangan. Wala atay sa matipod, no? Natay ti anak taga po iti na ita a motor. Bakit? Awan dagin basol iti dayjay. Ta disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan. Nasakit man. Kamaskan nga aklunan tayon tinapasamak kini Joshua. Bakit? Ijak maklong ti kastoya nagtungpalan ti anak ta. Saan? Husdo dahi ta na pa nagsangsangit mo bakit? Omega, tagawitan. Malamay. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Abay asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dinto ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Gapoy ti kastiya na pasamag iti anak ta. Mawatak tirik na bakit? Kas may sangama. Nasalikmat kanya. Tinapasama kita anak ta. Nganas kan ngagbali na kan tipker para kada kayo kani Nicole. Tanog pa iluyos ta duha itinabdingit ang marikrik nata. Diyak lamon, banya ti makasama. Laglagi pa. Nga dapat anak ta. At ni Nicole, iso pang kasing kumabakit. Gusto na ita pa nagsangsanit mo. Magawid tayo. At itakit maabutan iti tuto iti Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasalag tuto iti nagpigsa. Awanan ti anak ta, Roger.
kawanan ni Joshua. Nasakit ka narigat. Gimnaskan ngay karigatan tayo nga klunan ti amin. Kaputay sukit nga rod ti rumbang. Mamatya. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos para talaga ti anak ta. Iso sinubli na ti biyag ta. Talaga siguro, naging kalangan ni Jai ti biyag ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kapag impabulod na pa'y kadata, da Clarence kan Joshua. Malala, umay kang tagawid tan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole ni Balay. Bakit? Miss F, nalaos aladingit tinarik na kadagidi agundaway. Nagrigat nga klunan tinapasama kadagiti dua nga anak ko, nang runa unay kani Joshua. Ngam kaasi ti Diyos, ininot met analipatak tinapasamak. Ngam kitdi, agtaltali na adlat tatilagip, dagiti dua nga anak mi iti puso kan panunot mi nga agasawa. Manipod idi, inpamaysami ti atensyon mi kani Nicole. Kat ita, dandanin agtorpos daytoy iti kolehiyo. Daytoy man ti padas ko Ajaktopolos malipatan. Tuy pagayam mo, Maylin. Ken ka pagayam, Maylin. Awan ti permanente iti daytoy abiyag. Bulod tayo lang ti biyag tayo. Amin tayo kat ada pagpatinggaan na. Iparik na kan ipakita tayo nga rod kadagiti ipatpatag tayo iti biyag ti pammatag tayo. Iti kasta kat awanto ti pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Maylin, kat pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.